Da li ste slušnale za Dabot Blagun, vokočanskoto selo Beli, koje je proglasen za prirodna redkost i je jedan od najstarite dabovi v ovoj delu od Evropa. Spored naučnite merenja, obemotna drvoto je okolo 10 metri, a rasponotna grankite blizu 100 metri. Dabot od daleku nalikuvana dlanka so 5 rašireni prsti. Vo stebloto na Dabot so godini živel jeden smok dolg okolo 2 metra. Lokalnite žitelji vela deka smokot bil čuvar na Dabot. Nikoj ne gobarkal, nitu se obidoval da go ubije, zato što go smetale za svet. Kočančani veruva deka Dabot Beli je star blizu 7 vekovi. Pred 12 godini najdolga ta granka se skršila i vo stebloto se otvorila dupka. I delo Dabot počnal da se suši. Vo 2012 godina vo Dabot udira grom koji predizvikal požar. Od gromoti požarot Dabot bil dopolnitelno ošteten. I togašnite stručnjaci predviduvale deka Dabot nema da prežive. No drvoto i dendene se živo i ostanuva da je čuva istorijata na toa podračje. Da li znajete deka prvi te konjski trki vo Skopje se održale vo dalečnata 1902 godina. Prikaznata za ostrovot narekata Vardar, na koji se održuvale konjskite trki, dolko okolo 3 kilometri, denes zvuči neverojatno i fantastično. Na ostrovot na Vardar trkite gi organiziralo poznatoto združenje na Vardarski javači. I ne samo toa. Ostrovot vo toa vreme bil elitno mondensko mesto, kade što se pojavuval samo kremot od Skopje. Ekstravagantno izvedenite figuri so konjite predizvikuvale vo oduševuvanje kaj publikata. Tamo bile održuvani izložbi na konji, potoa oficersko-džentlmenski nagradni preskoknuvanja, kako i specijalni konjski trki organizirani od upravata na grad od Skopje. Posite nastani počnuvala i zabava. Bidejki se koji nemal pari da plati karta za na tribinite, lugeto iskačeni na rid otkaj francuskite grobišta, možele ubavo da sledat što se slučuva na ostrovot. Fantastičniot, denes reči si utopijski ostrov, so tekot na vremeto iščeznal. I mu se gubi sekakva traga, kako nikogaž da ne postojel. Pričini za iščeznovanje to na ostrovot sigurno imalo poveke, a neko i odniv se golemite poplavi vo Skopje. Povtorata svetska vojna, konjički od sport prodolžil da ima uspešen razvoj vo gradot. So mnogo novi učesnici, novi klubovi, na lokaciji vo gradski park, a potoa i na poznatiot hipodrom vo Mađari.